Политички маркетинг во пресред на престојните локални избори од една страна и порака дека прашањето за јазикот не е целосно затворено. Од друга страна, се оценете на политичките аналитичари за најавата на лидерот на ДУИ Али Ахмети за post.mk дека албанскиот јазик треба да се користи и во меѓународната комуникација. Политикологот Петар Арсовски смета дека изјавата на Ахмети е дадена во предизборие, бидејќи што току владините партнери договориле унапредување на употребата на јазиците. Мислам дека изјавата на Ахмети треба да се толкува во рамки на предстојната кампања за локалните избори. Мислам дека сепак тоа политички маркетинг, имајќи предвид дека прашањето за употребата на јазиците е според двајцата владени партнери енкапсулирано во сегашното решение за употреба на јазиците. Ова што Ахмети го предвидува е целосно изедначување и за надворешна и за внатрешна употреба, кое сегашното решение не го предвидува. Во надворешна употреба постојат два начина за употреба на јазикот. Едното е официјално, кај што се потпишуваат документи и така натаму. Второто е куртуазна употреба на албанскиот јазик и за таа нема проблем. Вие кога би најмиле министер од Франција, тој би можел на меѓународни средби да зборува на француски, а преведувачот да го преведува на јазикот на кој е неговиот соговорник. И така албанскиот може да се користи без никакво ограничување веќе сега. Меѓутоа мислам дека понатамошен разговор за унапредување на јазиците во оваа фаза изгледа адакта и дека оваа изјава на Ахмети треба да се толкува во насока на политички маркетинг, најавање на овој бран на употребата на унапредувањето на употребата на албанскиот јазик на кој сме сведоци сега. Политичарот Блери Мисени пак укажува дека во водењето политика во Македонија треба да се свати дека рамковниот договор е трасиран пат кој нема одредена дестинација. Mendoj që fillimisht në politikë bërje në Maqedoni duhet të kuptohet se marrëveshja e Ohrit është një rrugë e trasuar e cila nuk ka një destinacion të caktuar. Dhe kjo rrugë që është trasuar në marrëveshjen e Ohrit, mendoj se pa ndërprerë ka nevojë të ndërtohet, të merimetohet dhe të përmirësohet. Në këtë kuadër e kuptoj edhe deklaratën e zotit Ahmeti që thotë se gjuha shqipe duhet të përdoret në përdorim ndërkombëtar. Ai është i vetëdijshëm për faktin se për të bërë këtë ka nevojë ndryshimet kushtetuese. Ambienti politik momental në Maqedoni nuk është i tillë që mund të hapërohet drejt një hapi të tillë për ndryshime kushtetuese, por vlerësoj se ai ka bërë me dije se çështja e përdorimit të gjuhës shqipe nuk është në nivelin e gjuhës maqedonase dhe mendoj se në të ardhmen ka hudhur në opinion një ide se megjithatë kjo çështje nuk është mbyllur tërësisht dhe ka nevojë në të ardhmen në një zhvillim tjetër politik në Maqedoni të bëhen ndryshime edhe të tjera për të arritur nivelin e barabartë të gjuhës shqipe me gjuhën maqedonase. Лидерот на ДУИ Али Ахмети во интервју за post.mk најави дека не се откажува од целосна еднаквост на албанскиот со македонскиот јазик, односно дека во иднина ќе се отвори прашањето за албанскиот јазик да се користи и во меѓународната комуникација. Unë nuk mendoj që me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe këtu është edhe përmbyllja dhe fundi i marrëveshjes paqësore të Ohrit. Dua ta përkujtoj se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë dhe sigurisht që unë ndjem pak sa i diskriminuar, për shembull. Mirë po kompromiset janë kompromise dhe ai kompromis është arritur, unë jam pajtuar me atë kompromis të marrëveshjes së Ohrit, por sa i takon gjuhës, për shembull, në komunikim ndërkombëtar, gjuha shqipe, do thotë, është e diskriminuar. Dhe përse gjuha shqipe mos jetë e barabartë edhe në komunikim ndërkombëtar. Përse të ndalohet jashtë kufive të Republikës së Maqedonisë gjuha shqipe. Mirë po këta janë çështje që mund të hapen dhe të bisedohen në të ardhmen. Наспроти Ахмети за премиерот и лидер на СДСМ, Зоран Заев, прашањето за албанскиот јазик и рамковниот договор правно формално се затворени. При тоа, сето она што го правиме согласно амандманот 5 од Уставот на Република Македонија.